Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sabini lihin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang jit khamsa non birta thipi lang panik sinang Munus ingti arta ingko raplia phant kedam tang prechi klopen theklong le da jok ahema sortum ki mang huprong si dolo AUDC Professor Aniruddha Kumar Alam ki aputhak AUDC student union atumpen pherengke mai kangni pon Dipurong Clan MS Singhason Service Stations adung head along car lapen bat hiring tang rakpen kacetong EMD upsling masala arideng pen amri rong sara tum phant ki hok alu ke pachir pon akai tin wanggo akai tin alo non puthot birta ang ton pen lang panik sinang Nizang Karbi Anglong Kiruni Police Station ke parlopont angkang rongkang tui arong amekar himari ingti pent karlitang kungriti mungpi tum asupu munus ingti arta ingko rapli kedamtang pre achiklo pent munus ingti phan thekpon long ledet munus ingti apinu sangpi monati mungpi pen kapachini pon atengki munus ingti asarpi kedamtang ninkan ke thom aprang arong chawai joi amatsi munus ingti ta aninki oipena joksi hempen ang tan loksi kidu sangpi monati mung dipu mentela arong marjong ahem an chahang detsi munus ingti phansmi than pari dunlo lapen munus ingti ta puthot ahem chadam thulo bonda ko piko son pen loni ahem puthot bat hu joilo lapen kedam tang pre achi klo pent non mathi jonga chiklo anstami munus ingti phanki thekpon long ledelo munus ingti phan adon rap jirpo jirpi lapen chini theklong anstami birta dam ello bonstami munus ingti phanki thekpon long ledelo laso puthak sami prexam adom kardom ahem stami sang stemi lang ponlo lapen munus ingtia phan bangki pang thekdek thia tumbesi neping nang chek lu pusi sang kelang long pan se angtar se klang ponlo lase munus ingti phan majok le theklong puseme 8133893737 along birta vek tha pusi chuni pon lapen munus ingtia phan kiri along pen semi karbing long long kedo hem phranga song pen chenglok karbi ratum da ketchrap to dunjia phan se munus ingtia pinu pen chuni pon Nili korte asupo munus ingtipu longka khiruni rongkang tui apu omen ke hemaring ti apaimen ke kungriti mungpi manili long dolo chiklo joni jon thomang bong nili long do ma July chiklo last week nili dak nili hempen khiruni che damon nang po phan selana damon so that ke sarlo o manili to ek joi amang ke ahem ju thom ne do chi I che do ma angke ako song thak alang jirpo jirpi ahem jui dama mat do bom khiruni angkang masi do bom theklong bom jui rek ajirpo tumpen baduta theklong jui rek a igati pita theklong bom saduka beta theklong bom pulong ke non la naso achiklo pen la non la an theklong bom pen jui rek si jokta theklong amat ingke non abangke la Oktober achiklo pen abangke thegik long le det ajadik lojo Oktober pen theklong le de non Oktober November non December aniglo non anta thang a khobor ta wiglo a iga dakwam 3 number bangke ciri piglo khiruni angkang ke ciri ane ciri etlo mun ajirpo aprang ka chilang tumpan anta arjulablo theklong le wangwe chini ni ariding olo theklong le pusi ciri etlo jirpo tumpan la ahem aprang do veradim chilang veradim aju anarlo ta do veradim anta arju etlo theklong le chi theklong le de non pulo ke chi theklong de long ke nili bang khobor long lo nili khobore long pini pen ni phone si doiglang ke nili bang ta dakhiruni chini chi thek adim anta nili ta khobor lo si pari lo hala tum anta theklong le ajir pu tum ta ri ding ulu theklong le akon ni tum mata theklong le ari ding ulu theklong hut ke theklong bom daklang mi pi anta phil bethe nang jui rek wang bom ajir pu tum pen ni tum hanta na engki bom pusi theklong bom tanon ke la an pen theklong le lo umasi nang thanik lo kaduga be khirunia tum ta chini che theka tum anta angke theklong le joy lo non puta la sini li bangke pini ke jo paklang iglo lam paklang iglo nang li tum phanang cho hang iglo la si karbi ka channel sitame la haya akhobor paklang ignang pari ignang pojadik lo ke hala a iga tum do ke do bang hini do
Sitame a igatumta inuda bangke hem dode ha nane ne jirikin deng pini tang po hadak lason dam bom bang bom hem ke la ta hopta pen mantuni bang pri do pri cho amasi la bang ta cirire ko akleng bang ta thek long bom sitame kaci cirire ta kaci rike la tin numbor bang ciri bom ta ci thek long le dalo mala kenon go hati si chongdan do bom Acha ni la kang bodel ari so amen kur la pen arta kon bag dei la bang. Ola bangke kang bo banga o suamen ke munusing ti arta ke ningkaning koi rapli lo pusipu Asala ketu ko thak order tu ko son ni la bang. a ot adura bangke apai ke chivoy pineng pen ningkan thom pleng lo sita ha apai thi ta apai ta ke su ningkan throk ke pangji blap cancer amala su ke su ma asu phancing hon chilana thek thedalo amar a usu bang jir pi hem doret a hem chido ning hang he basona jadik jo aman non puta angke hem du i pen amar a ik tumbang ta chiring tung te delo Dela so putak na. no hok ta pulis along ta lam lilang mane rat along ta kipangdak ang puajata ave ciri bang si ave delo ke a ik tum ta bahini tumbang e ciri re la dawang bang ciri bom ta long le delo pudo joy lo pusi do clip lo ke sa sini ne ni libirtan si sarbura ke kacini ke toy ama sini like nili swapok ason si che hok iglo no hok pen sitame la karbi ka channel ta news nang pipi non ako Karbi Anglong sit angkang sitame KSA pupu asong ta dopo nang tumhanta chuneng rilo nang ripig ra nang tar lipig tha joy pen sitame pojadig lo ampenda Karbi aron lo tima ajar lo mondira ron lo Karbi aron lo sanglang pachi thuta thithe do pusipu thithe do dak alang tum angkang khiruni angkang masido la pen ahem penta helole tibok terai si bang beng cek pusi sanglang sangli taklang long ni long thom pachi thuta aw so ke cho ke jun long le ta aduk do pig lo la pen ke ako kichi ke karjia phan bate phun phan cheloji pusi tame aw so sesta sita un e bang si beng het pusi sanglang sangli taklang angke chi bangke apinu dak di phu mentila Lothan bang atum hanlo manpeng ke thanai lepen manpen kang tui nailo bonta inut bahani lothan bang atum kachali bom solo su atum phat meklang nu lang nu kachuklem ka bor ipen ajok pensi lahai lothan bang atum phat manpeng along sami ki pater dun lapen ka he jim dun sonsi mandedlo la sonsi dipurong sipi pen ka helu kilometer truck along kedo Assam University di fo campus isivedlo Karbi Anglong Hindi district arisoi jangatum kangtu yang dengan kachali dun je phan ninga chithi kedo ke Bonta labang so Assam University di fu campus along inut hanbang Hindi Department Assistant Professor Aniruddha Kumar abang labang so University long kachari bom solo so tumphan meglang no lang no mare solo so tumphan abang arjon long ka phroi chi phan chuklem thurong di ti pusi lampi sta me klang lo laso pu thak ben bang kre pho solo so tum same AUDCSU atuma phan same kangsai dun chi phan tok jira lu same kachuning ria lu same pajir pon lo laso pu thak ben mathi jong ni phai kresir kep ani AUDCSU atom pensami pherengke mai inipon laso puthak University Administrations atom pensami langchari dun pame nangji laban kewang silang ani campus alu solstum ke jok ban ke long ja phansami siding ponangji pusi student union atom pen pa chinipon lapen lapuson ke heno dak abang phu phanki pawang long le detji lapen ki boreng abar saistami suspension bivek nangji pusi student union atom pen khangthip luputa pa chinipon non amat assistant professor Aniruddha Kumar phanmaki kodalong si insai pon bomlo puta alang nitum pen pa चीनीपन थू खबर निकला था प्रतिदिन टाइम्स में तो उस खबर में दिया था कि हमारे हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनिरुद्धा कुमार ने हमारे एक फीमेल स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव किया उन्होंने उनका खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट किया वल्गरिटी किया और बहुत कुछ घिनौना चीज़ उन्होंने किया सो वो इंसिडेंट 21 अक्टूबर के बाद फ्यू टाइम्स बाद हमें हिंदी विभाग के बच्चे लोग ने हमें मिला and they have given us a firm complaint regarding this matter. हमें वो complaint मिलने के बाद हमने immediately हमारे students union इस यूनिवर्सिटी के हमने administration को approach किया और हमने उन्हें सख्त से सख्त कहा कि इस प्रोफेसर को आप वापस इस विद्यालय में आने मत दीजिए हमने हमारे DSW हमारे हिंदी विभाग के HOD और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के PVC सर से लेकर हर कोई को हमने बोला कि
इन प्रोफेसर को आप इस यूनिवर्सिटी में वापस आने मत दें। जो हिंदी विभाग के बच्चे लोग हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया। विक्टिम 4-5 बच्चे हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है, उनके साथ क्या क्या हुआ है। सो हम स्टूडेंट्स यूनियन भी उनके साथ हैं। हम भी उनके साथ, हम भी उनके लिए फ़ाइट करेंगे। हमने ये ठान लिया है कि जब तक ये इंसिडेंट सॉल्व नहीं होगा हम उन्हें वापस इस यूनिवर्सिटी में आने नहीं देंगे। हमारे स्टूडेंट्स यूनियन का एजेंडा है, एक 3 मेजर पॉइंट्स है जो हमारी यूनिवर्सिटी जो अभी इस इंसिडेंट को लेकर है। सबसे पहला ये है कि रिगार्डिंग ये मैटर के लिए हमारे ये इच्छा है कि इस प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए। इस प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए और उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दायित्व है उन्हें उनसे रिवोक किया जाए। बिकॉज उनका ऐसा प्रोफेसर आफ्टर दिस इंसिडेंट ये शोभा नहीं करता है। एक प्रोफेसर ये सब चीज़ में शोभा नहीं करता है। और दूसरा बात ये है कि हम हमारे कैंपस के सेफ्टी, हमारे फीमेल स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को लेकर हमें ये चिंता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी खुद का एक वुमेन सेफ्टी सेल होना चाहिए। हमारा कैंपस में सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा तगड़ा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी। और तीसरा ये है कि जो मैटर, जो इंसिडेंट अभी हो रहा है पब्लिक के साथ और स्टूडेंट के साथ, साफ ट्रांसपेरेंटली हमें डिस्क्लोज करना चाहिए कि ये इस चीज़ के ऊपर कितना तक पहुंचा है अभी। और हम स्टूडेंट्स यूनियन जब तक नहीं रोकेंगे तब तक इंसाफ हमें नहीं मिलता है। शुक्रिया। द इंसिडेंट इज गोइंग थ्रू लीगल मैटर्स। द कोर्ट इज हैंडलिंग द इशू एज ऑफ नाउ। सो व्हाट we students union have decided that until and unless the court has given a definite answer, we won't be permitting the said person within the campus, as it is going through a legal process. So we will be abiding by the law. That's it. Dipu Police Station ke parlapan angkang Rongkhelan MS Singhason Service Stations adung headalong Matizong ni pai Chris Kep Arni Anarlo por pai Chris tira minute songkep apor malom ihum elto akar AS01 B035508 pen ihum abad AS31 D2004 ahiring tangrak pen kacetong. Elto karbang manja pen dipuk ibang bom lapan ki baida bang dipupen manja kedam bom hutsi lebang su hris temi stong pon nanglo. Bai pen karket stong ahir kang tang raka jok lapan ki bai kebek lapan ke thabdun bangni tumta helmet ka dera jok bansi ahiring tang rapan areng husu pon nanglo. Bon sami kar kebek bang areng husu pon abelang. Bon sami akar bang penangan ke henu pon nanglo. Areng husu atom pan sami tong se kotpen sekelang hem an pon si selang pon bomlo. Lapan ke dipurai kom sai ki tumta labang subirta long si tong se kotpen adimaklong an palidam si cipari deng pon si sai ron teng pen klem pon lo. Nili rongkangjang ni campaign wang bom lo lasut around ladakan nangkele ke 11:35 something ni dolo apor bangke nilita case office sedami polam lo hai orak penang bar lo an lahai choe junet penang nang bar lo lapen nili wang bom hudan par ke nili prang container agar istame isido container truck lapen ke nilita laso apit sidolo an par ke nili prang ka jifi humdo lapen ke haladak klaso jif aprang pen nang barlo nang chon lo ke kangkang speed la Yamaha R15 abada bang ke kangkang nang solai lo an pare niligari sasi do wet hai saso container truck apisi dolo nili bang ke alang nihan damoi pu side nang peklang amasi saso side nang peklo stame nili dam ta dam delang amat la bang 80 so se speed ke bang la so bite bang lage lapu pensi ke bang la hai ade di fumar kana pensi bang la hai engke nili gela pupen banglo an pare nili gari nang pajir loklo nili da avelo bon pulo nili ta muthe ar nam nang ka nang ka jinso ben muthen nili bang seat belt adu seat belt che koklo an par ke nili ke slow sige bang matidi 2 number gear ben si nili ke bang la so pen apini ma nili gari han nang pajir lo ke kangkang lo an par alang sidha dam vetson de ke kangkang le vetson de sidha dam vetson de nili left side pen same alang terlet un la aso munir bang kon nili nuwe bahini tamane nilita lapu nilisa na banglo amat nilita sebun langbon polam hai abelon ke kangkang lo nang pajir log
Wala bahini bang ke helmet abi bahini ta amat kevek bang ke lan oi lang sami inut bang asap serious lo inut bang ke non hospital sido nilimen cesong terun bolong kamaji difuge bang nili karbilo charle song siklemati amat asap so sai lahai do kumasi nili hempenang barju Mathizong ni pai Chris Kep Ani Nizang Karbi Anglong Lakha Hini Amri MSC Consensi ke Parlopon Amkechi Committee Holalong Amri Rong Saramaya to Mapant EMD Upsling Maslai Arideng Pen ki Hogalu Pajurpon Labang So Mailong Aluhiaman Pen EMD Upsling Maslai Amri Vidisia Chairman Sarthi Lekti Amri BJP Mondal Tamaipu Anthony Kramsa Mondal Kontun Bang Bijoy Teront Lapanki Mithu Puma Treasurer Nurul Teront Lapanki Abari Mondal Amaipu Subendo Ronghi Lapanki West Karbi Long District Karbi Rong Saramai Akontun Bang Bronson Teront Pendanglok Amri Rong Saramai Amaipu Borsing Terang Lapanki Kontun Bang Albert Teron Atumta Chitongdun Labang so mailong amri hawara pent katukobi rong plikep rong asarthi angbong pent rong thongkep rake thoma rong sarthi tum chitong dun sonsi pini labang so mailong la sonsi pini labang so mailong EMD upsling maslai ahin pensmi rong asara tum ko sonsi ki claim kedam nang jima laban ke rong asara tum jakong ko ansi ke duma customary lo aront ko son bensi lahai ki claim pon nang jima busi rong asara tum pensmi than chimum pon si labang so jaimek metsen pen pachun pon amri pen himari bongrum Karbi Longri Abirta Ini dak Amri Rongasar Karbi Anglong Autonomous Council Hinpen appointment kipi appointment letter keron lo ini Autonomous Council Hinpen keklaim rangga aji ding lo seda oh tarang su keron arni pen ne sarni ge repan kodai lo ane aku cek kurita lang tapu lo Rongasar atum aku mane picking na itu piglang kusi Nati mako pordu kasi laana por nangko kasi ningarong lo ini ronglong lo aku doan ge mene ini Autonomous Council himpen aku approval order itu kasi rong hini mangga aku mene dulang asap picking nang dulang lah rong asar dah mene semua ya mene awe dah dulu ya lar lo aku hala at bule tu sudah menit ke aku amen dah dukuk nang apa change kuri nang dulu masih pat pakai je doan je pini dong tele masih lagi itu mah CM Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram orang apa itu juru nangi atema lambang so je administration of justice lagi as per customary law lagi itu Karbi Anglong keceng arni penda Indian Constitution arlusi sikidol long si doko 1952 pensi itu enggak lah maksud power ke dulu sudah seng sedep sudah itu mah CM Dr. Tuliram rong hangai inisiatif ating si non ke itu lai dah mana rong tina itu mah customary law ateng rong asal mana ini appointment pilong lo lah ke non ke si mana legally government himben order ating si lagi look lo lagi constitutional mane rule ating si dulu sikidol rule ating si dulu masih lahai non ini rong long apot ni lihin pen ke ningarong lo la pen ke juru parpik lo kadu ge fanta la pen ke itu masih untuk pertuliram lo ngang fanta confidential lo Karbi rong sarama itu han village code certificate kiron labangso village code certificate kero na bangke tak local MSC di ufing maslai sar alangli rideng pensi Karbi Anglong Autonomous Council pen van pen pini ladak amkachi ahawara long dak community hall long dak Karbi rong sar do anaphan pangrum pen pini labangso village code certificate bang alangli ufing maslai sar rideng pen ron pon lo lapen ke pini ron et pen aphi nilitum puthot Karbi rong sar ma itum mate Karbi rong sar do anatum none frankie bangji labangso village code certificate labangso avilu kopiloma mate kosonsi rong satum ke claim nai ma mate kopisi labangso alo penilitum ke claim inai ma labangso alambang nilitum aku rong sa do anda seke chipitu pu labangso mai lu pini
Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakmi kardom.